bivana n'igikorwa tuvuyemo. Murabizi ko abantu bakoze ibintu byinshi, ariko twagiye nanone inshamake bamwe hari amagambo yavuze aremereye n'ubundi umuntu wumva ku mashyi. Hari n'ibikorwa yakoze ni rero mu ncamake ariyo usanga dufite gatoya iba
buri mwana azi icyo gutinya mbere y'uko amenya gukina. Hari amateka yandikwa mu bitabo, hari n'aho amateka yandikwa mu maraso, mu mpinga y'imisozi miremire yo mu biyaga bigari bya Afurika, mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abasigasira amateka bandika amazina ku mabuye y'urwibutso. Ariko aha izina rimwe ryanditswe mu maraso y'abahavuka: Twirwaneho. Wanditse Twirwaneho muri Google wakirizwa n'izina ry'umugabo udasanzwe ku isi, n'umuyobozi w'inyeshyamba. Kuba murwanyaga n'umugabo udahangarwa, ariko ku Banyamurenge ni umurinzi w'ikihe. Yigishije abasore kurasa, ndiko nabivuze. Ubundi taktika yiwe muri make niyo turiko tugendera, n'uko turishe siko ikagonga hirya cyangwa yanagonga, turiyemeje gupfa umuntu gupfa afite ubwoko urumva bifite agaciro. nawe yarabyiyemeje kugira ngo tubeho kandi tubeho. Kuba mubonye yari nka Gideyoni w'ibi bihe, abandi bati yari Nehemiya kuko yasize zose. Umugabo wemeye guhagarara hagati y'abaturage be n'umugambi wo kubarimbura. Turi tayari kubarinda, turi tayari kubarwanirira kugeza ku gutondera ingoma. Iyi ni inkuru y'umwijima wamanutse ku misozi n'urumuri rw'umugabo wanze ko ababyeyi be barimbuka. Uko arashobora twiyakoresha n'akayungiro. kera mwazi kazitanire twazikereye Muri iyi misozi inka si amatungo gusa, ni ubukungu, ni icubahiro, ni ubuzima. Iyo zinyazwe cyangwa zigatemagurwa, umuryango wose urasenyuka. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2020, imisozi ya Kivu y'Amajyepfo yari yarahindutse ibagiro. Igihugu cyarabaye umwotsi utukura gusa, imidugudu irenga 400 yarasenyutse, inka hafi miliyoni ariko ubukungu bw'abaturage zaranyazwe, amatungo magufi yarasahuwe. Ku baturage zari bisa n'umugambi wo kubasiba burundu ku butaka bw'abasekuruza babo. Hano niho benshi bahera bashinja leta gutererana abaturage bayo. Muri no kwishingikiriza ku ngingo z'amwe. Iyi si leta n'abatora mwamijambo bongo iyi si leta. Ariko uyu mwuka wo kwanga gupfa tuwatangiye uyu munsi. Mu myaka y'1900 imisozi ya Kivu y'Amajyepfo yari yaratwikiriwe n'umwijima, nta leta yari nta mutabazi wahabonekaga. Nibwo Mushishi Rusimbana yahagurutse, yahavugiye ijambo rikomeye ryahinduye amateka y'Abanyamurenge burundu: ntawe uzadutabara, twirwaneho. Iryo jambo ryageze ku bana babo b'icyo gihe, bibacengeramo kugeza ku mwana w'umvuka uyu munsi azi kuko agomba kwirwanya. Ryarinjiye niryo ryageze no kuri twebwe ndetse na bagenzi bacu barimo indwara y'ikirenga General Makanika Olivis. Nyuma yo kwicwa kwe hakomerejeho Muhindanyi Nyagakingiye, bakomeje barwanirira abaturage, bakomeje umugambi wo kwirwanaho. Muri uwo mwanya wabuze ahindutse inshingano, amateka agiye ahagaze. Umwaka w'1996 umwijima w'intambara wongeye gutwikira imisozi ya Kivu y'Amajyepfo, imiryango iratatana, abana n'ababyeyi batazi aho ejo hazabasanga, ubwoba mu buzima bwa buri munsi. Abaturage basigaranye amata mabiri gusa, guhunga cyangwa guverineri wabanje wa Kivu y'Amajyepfo atanga itegeko bituma turi iminsi 6 bave ku butaka bwabo bw'abasekuruza babo cyangwa barekurwe burundu. Abanyarwanda bose bongera nyirarinyengo yageraga icyaha kuri ETC Bukavu bavuga ngo iyo minsi 6 bari barwaye bagomba kutwibuka. Ariko muri uwo mwijima hari abasore bahagurutse, abana babo bari baragiye kure, bumvise iwabo ko akaga kasubiye
batangiye gutera bagarutse bameze nk'umubiri y'umuyaga bayobowe na komandani Koratwina n'agakunzi Sendoda. Aho guhunga bahisemo gutaha bagaruka kurinda gakondo. basanze iriya abasore b'abasivile bafite umuyoboro cyangwa se imbunda bakaza bakazenika bakaja mu buzima busanzwe. Bazanye impinduka zikomeye, modernization. Icyari imyambi cyahindutse amasasu, bahinduye ubwirinzi gakondo. Abagiryi bari bamenyereye amacumu n'imyambi babahindura abasirikare b'umwuga. Abasore n'inkumi bayoboka urugamba rwo kurinda ubutaka bwabo. Icyari uguhunga cyahindutse kurinda, icyari ubwoba cyahindutse icyizere. Ariko intambara igira ikiguzi cyayo, niko bakuru bavuze ngo nyina w'intwari niwe warize mbere. Kibinda na Sendoda ntibaramye, bagiye hakiri kare, ariko umuriro bari basize bacanye ntiwazimye. Intego yarasigaye, tituzatega amajosi ngo bateme, twirwaneho. Umuntu wese wumva ko tugomba kwirwana tugomba gutega amajosi ngo turi kumwe. Muri uwo muyaga hari usigaranye umwitero, yabonye ubwoba, yabonye amarira, yabonye kubaho bisaba urugamba. Yitwaga Michel Rukunda Makanika. Makanika ntiyahisemo intambara niyo yamuhisemo. Ubusore bwe bwakuriye mu buzima bw'intambara, ariko aya mateka ntiyatangiriye ku rugamba, yatangiriye mu guhohoterwa kw'abaturage. Abandi bahiriye mu mazi, abandi barahise twarabuze, none turagenda twangara. Mu mwaka wa 2017 imisozi miremire y'umurenge yongeye kubona umwijima, igotwa impande zose. Imiryango mpuzamahanga nka Genocide Watch yabivuze neza, byari genocide by attrition, uburyo bwo kwica abaturage ubicishije inzara no kubafungira amayira yose. Gasamiye bwagasamiye twabona neza ariko se muhembwa induru z'abagore n'abana imirambo bavukanye imisozi kuko ndahembwa n'uwayibahembwa. Ariko umutima we wari uremerewe, yibazaga ati shobora nte kurinda abandi mu gihe ababyeyi banje bari kwicwa. abapfuye bari basigaye badufata bakavuga umuntu yasabuye imirambo iciye mu kanwa, Makanika akadukura amacani y'abapfuye mu kanwa. Ijoro rimwe yafashe icyemezo, ntiyasize uruhusa, ntiyategereje ingabo, kuko yabigarutseho ko amaze kubona ko leta iri muri uwo mugambi ifatanyije n'abo babisha bari kwica ababyeyi be, yiyambuye impuzankano ya leta aja gutabara ababyeyi biwe. Aho yabivuzeho aravuga ati nkunda ubwoko bwanje, nta kindi cyabundutira uretse Imana. Kunda ubwoko nzabukunda kandi mukunda kwibuka, kandi ikindi cyabundutira ukunda Imana. Aha abasoma Bibiliya ntibatinya kumuhuza na Nehemiya, ngo yumvise iwabo harabaye amatongo, yasize byose ibwami aja gusana inkike z'i Yerusalemu zari zarasenyutse. Makanika yavuye i Walikale aherekejwe n'abasirikare 3 gusa, nta kindi yari yitwaje uretse Imana.